lo kalau misalnya tajir nih, Nah, lo mau gak bangunin gue pesantren? tajirnya berapa dulu? Misalnya se-M deh. Buset, se-M man. Iya. Tajir se-M bangun pesantren. Habis duit gua mat. Pikir-pikir dua Iya kan, kali gua. pelan-pelan. Lo bangunin, lo di ngayal aja pelit bil, timbang ngayal. Bukan gitu Lo kekayaan. bangun pelan-pelan, lo beli tanah dulu di Bogor. Buset, nggak mungkin se-M juga dong kekayaan gua sampai bangun pesantren segitu, gila. Ya elah, ketimbang ngayal doang pelit. Ya udah, misalnya duit lo se-M setengah, lo mau gak bangunin gue pesantren? Se-M setengah masih kurang, mat. Masih kurang Ini bangunannya najis belum. perki, lo emang gak cocok tajir. Lo ngayal nih, cerita ngayal. Ya lo pelit juga 1,5 M. Ya gue sekarang kalau punya duit 1,5 M, lo minta apa? Rolls Royce 3, Ya. Bugatti Atu. Lo duduk sama Rocky Gerung dikatain dungu lo. Iya emang, ya mak abisnya lo tadi pesantren 1 M juga. Mendingan gue amal jariah. Lo Rolls Royce buat apaan? Tampang muka lo naik Rolls Ya Royce. kan lo tawarin. Iya.